이치 오빠는 너도 저 화면에서 다 진짜 화면 나오고 인기가 없어 뭔데 걷다 시대 그냥 우리 야 게임을 시대 요즘은 진짜 게임 байгаад шүү дээ. 진짜 нөгөө нэг гейм оотаараа нохаад ирсэн чинь хамгаа хатаа то нүг нэрээ ерөнхийдөө яг нэг их хэрэгтэй онцгой ханаа хийгнэ. Юу яриад байгаа юм бэ? Энд ханаа шүү. Энд нэг зүйл сайн. Энд нэг яг байна. ой нараа таван байгаад энэ яасан юм бэ? Хэцүү юм 진짜 너무 진짜 어떡해. 아무튼 이게 진짜 явдгийн чтэй миний охоо заа юу дур зэн штэ тэгээд одоо миний охоо энэ дуртай байгаад одоо миний бас ач дуртай аваад гэсэн бол ээж нь дахиад ихэхээс хадраа байж байгаа. Та их юу нэг юм яа чтэйгээ хардгүй яа тийгээ гэж одоо одоо хоохгүй байна нэ энэ бас таарах юу юм бэ яамаа юу хийх вэ 아이고 학교에서 봐야 무시오 미쳤다. 일찍 스톱. 이랬어. 다음까지 진짜 서울에서 만나 여기 그
어, 이게 가만 잘했다. 그래서 멋있대. 어떻게 이게 가마가 먹고 이렇게 어떻게 느끼고 또 나오는 무슨 가만 있지. 뭐 말을 안 써도 그냥 가는 거 하루가 살 수가 없어. 저 그냥 가는 거 나서 시키지 우리 하고 있을 때 배우들 있어. 시스템 그 그냥 가는 거 시키. 지금 다른 일이 특히 수업을 거의 다른 쪽에서 하라. 이 이런 거 잘하는 거 없어요. 알겠죠? 그때 그게 좀 어려워. 배좀 바꿔요. 그때 안 사주는 젊었을 때 그들이 다른 힘을 시키지. 그 테이블에서 좀 빼고 또 결정 대표만 보고 기분 때 엄청 좋아. 네, 그 정도 이제 이게 나가라 찾아서 있을 수 있지. 그래서 안 사주는 또 해라고 왔어. 어때 뭐 가서 왔. 근데 내가 시키면 아까 내리서 나는 사람하고 올라갔다. 응? 그 통장을 한다 왔으면 없으니까. 다 전적해야 뭐. 그 찾았을 때 아마 껴줄게. 그 형이 형이 왔어. 지금 무슨 일인지 또 시키네.